Sad ću vam pokazati kako da izbjegnete karavanke kad idete iz Austrije u Sloveniju. Znači, prilazimo na raskrsnici gdje možete ići za Italiju, za Sloveniju i za Klagenfurt. Gledajte nas i naučit ćete kako da izbjegnete karavanke. Ovdje je taj Knotenbillach, a gore vam piše Italija. Znači, kad dođe to odvajanje za Italiju, okrenete prema Italiji i vozite par kilometara i bit će jedan izlaz. Naravno, snimit ćemo i to pa da vidite kojim putem se vozi. Taj put se zim ne koristi, zim napada snijeg pa se ne ide preko brda. Znači, ko se boji brda nemojte ići, ali nije strašno. Samo gledajte snimak i naučit ćete kako se vozi tim putem do autoputa. Znači, odvajamo se desno, znači kad ste se odvojili desno za Italiju, znači vozite jedan par kilometara i bit će tabla Wurzen Pass i tu se odvojite za Sloveniju. Primućamo se izlazu Wurzen Pass 1000 metara, na izlazu Wurzen Pass izađemo i pratimo znači tablu Wurzen Pass, to nas vodi prema Sloveniji, penjemo se na brdo. Znači ovdje imate još jedan znak, znači Wurzen Pass, znači pratite Wurzen Pass. Znači to je taj put. Sada smo si išli s autoputa. Sad samo vozite ravno i nakon par kilometara bit će odvajanja lijevo. Penjat ćemo se na brdo. Na autoputa samo ravno i sad će doći skretanje lijevo, znači samo jednom se skrene lijevo. Pratite table Wurzen Pass, evo sad ovdje skrećemo lijevo. Kao što vidite gore znak Wurzen Pass Slovenija, znači penjemo se na brdo. Tablu Wurzen Pass offen, znači da je otvoreno. Zim bude zatvoren, pa zato je sad tabla da je otvorena. Znači to je gore to brdo, znači popećemo se na brdo i onda ćemo se spustiti u Sloveniju, u Krajinsku goru i doćemo do auta. Sad počinje uspon, ali još nije strašan, znači možda 3., 4. brzina. Samo polako, nemojte žuriti. Počinje još malo veći uspon, ali nije tako strašno, ide samo polako, put je malo lošiji. Evo imate ovdje znak 18% uspon i ovdje vam kaže da prešaltate u prvu, ali može se i drugom. Samo polako, je počeo pravi uspon, znači druga ide, a 3. ne može. I loš je put, ali namjerno mislim da napravi da bude loš, da se ne vozi brzo. Savladali, sad idemo malo nizbrdo, sad ima još jedan baš jak uspon, ali to je zadnji uspon, znači onda smo već na vrh brda i ulazimo u Sloveniju. To je taj veliki uspon zadnji i onda smo već na vrh brda, znači nije bilo strašno. Druga i polako, ne treba žuriti. Evo ne zna ispred nas vozi s sve strane, stala i mijenja brzinu. Upeli smo se na vrh i sad ima kao kontrola. Sad možda će gledati papire, možda neće, pasoš ili lično. Ali mislim na izlazu iz Austrije da ne gleda i onda pičemo dalje, silazimo u Krajinsku goru. Znači nizbrdo isto polako, nemojte žuriti. Idemo nizbrdo, znači polako, nemojte žuriti. Najbolje u drugu brzinu, nek motor sam koči, ali ako budete previše kočili, spalit ćete kočnici. Eto, polako, samo bez žurbe. Smo si išli u Krajinsku goru i to je sva mudrost. Od Krajinske gore pratite tablu autoput Ljubljana i obiđete karavanke, ne morate da plaćate, ne čekate u gužvi. Znači to kad je gužva, ja uvijek idem tu. Ko voli brda, evo imate fin pogled, malo razgledate. A gore je skijalište, samo sad ne radi. Evo sad ovdje na kraju ovog puta idemo lijevo i imate tablu Ljubljana, znači ne možete pogriješiti. Znači tabla Ljubljana, Krajinska gora i dođete na autoput. To bi bilo to, nije teško.